Laphana ku-Facebook ipage 22 Africa sisilethela umlando othinta-ke umaskandi ukuthi ku-Spotify iy'ngoma ezakwazi ukuthi zisheshe zifike ku-number 1 million ngoma-streams kwathatha iy'nsuku ey'ngaki, so ziwu-10 ey'lapha. Sizoyifunda ngokulandelana, khona enye esanda kungena-ke okuyirekhodelayo Elisha-ke leyo ngoma leyo. Okuyingoma kanti encane, the fastest maskandi song in SA Spotify history to reach 1 million streams. Ingoma-ke eyashesha shaya unumber 1 or 1 million ama-streams, oqala kunumber 10 isibaya sikababa uKashemba, uthando lethu umzukulu 20 days, lethi sibaya sikababa 21 days, lekamzukulu uthando lethu 20 days. Ngixolele mntanami uKashemba 19 days, izintaba zokhahlamba 15 days, u-MC mphathi wohlelo ehamba noShonga Sehlala Nkosi kanye nomjolisi, ubugosti bami umzukulu 15 days. Ekabani ekamenzi music ethi wesikhinkili yathatha 14 days ukuthi ireach laphana u-1 million ama-streams. Esanda kungena-ke i-latest ingoma ekanti encane ethi ukhethe mina, abayithanda kakhulu abantu kulamalanga, bayi-enjoya, uyakhupha kakhulu online, akukho lapho ongayizwa khona. Yona ithathe 13 days ku-Spotify ukuthi yena-ke i-reach 1 million. Ethi i-Valentine ekaSikhanga featuring uShenge wasehlala Nkosi ikahlala ku-number 1 nakubani ku-YouTube isikhathi maybe esidlulile ku-10 days. Amafikizolo ethi uNconyoko yathatha nje only 12 days ukuze ihlanganise-ke i-1 million wama-streams. Number 1 uThandeni SK, iGoji ehamba noma who yathatha only 11 days. Yizo lezo-ke iy'ngoma ey'khona laphana-ke under umaskandi-ke, ilokhu abantu kumele bekwazi beku-understand. Kamzukulu ziningi, cabanga ukuthi ziwu-3 ezikuyi-top 10. Sibabongele kakhulu-ke bonke-ke abantu abakwazile ukuthi-ke bephule lowo mlando loyo. Umaskandi kuya-improve laphana online, ama-recorder kanje azoqhubeka nje enzeka, basazowabreaka futhi amanye, njengoba ngangishilo ukuthi umaskandi umculo okhula kakhulu laphana-ke online. Since nje ku-streamwa ungasathenga ama-CDs, i-genre ebenefithe kakhulu yile ekamaskandi. Abantu-ke beqhubeke-ke bebenzele kahle-ke abafowethu nodadewethu laphana online, bebakhombisa uthando zikhathi zonke, ngoba lokho kubabeka ebalazweni. Yingakho sekuze kwaba ne-category laphana kuma-Metro FM Awards, ngoba uyabonakala ukuthi umaskandi ngempela ufikile awudlali. Ividiyo ethu ihamba lapho, sibona ithuba sokuthi bona kuzayo. Salahle.